tariki ya 27 Gashyantare 2010 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yasohoye itangazo ryatunguye benshi mu gihugu no hanze. Ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde akaba n'uwigeze kuba umugaba w'ingabo z'u Rwanda yari yabuze. Yari yatorotse igihugu. Inzego z'ubutasi ziri kumukoraho iperereza ku byaha bikomeye. Yigeze ku umwe mu basirikare bakomeye mu Rwanda, ariko nyuma y'imyaka mike izina rye ryaje kuvugwa mu makimbirane, ubuhunzi n'ibibazo byahinduye amateka ye burundu. Ni gute umuntu wari ufite icyizere gikomeye mu buyobozi bw'igisirikare yaje kurangirira kure y'igihugu cye, agahinduka umwe mu barwanya leta yari yarwaniye? Muri iyi documentary yihariye tugiye kwinjira mu buzima bwa Lieutenant General Faustin Kayumba Nyamwasa. Uyu ni umugabo wayoboye ingabo z'u Rwanda kuva mu 1998 kugeza muri 2002. Anayobora inzego z'iperereza ndetse aba na ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde. Kuki amateka ye ari ingenzi uyu munsi? Kuko inkuru ya Kayumba Nyamwasa atari inkuru y'umuntu ku giti cye gusa, ni ishusho igaragaza imikorere y'igisirikare cy'u Rwanda RDF, umurongo ntarengwa w'ikinyabupfura n'ingaruka zikomeye zibaho inyungu z'umuntu ku giti cye zigonganye n'inyungu z'igihugu. Twibaza ikibazo kimwe rukumbi iyi nkuru igiye gusubiza: ni gute umusirikare wari uw'imbere mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda yaje guhinduka umwe mu banzi bakomeye ubutegetsi bwa Kigali, ashinjwa ubuhemu no gushinga imitwe y'iterabwoba? Kugira ngo twumve iherezo ry'uyu mugabo, tugomba kubanza kumenya aho yatangiriye. Faustin Kayumba Nyamwasa yavutse mu mwaka wa 1962, avukira mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. Aha ni naho yigiye amashuri abanza n'ayisumbuye, kugeza abonye impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'amategeko muri kaminuza ikomeye ya Makerere. Mu buzima bwe bw'ubusore, nk'abandi banyarwanda benshi bari mu buhungiro, ubuzima bwarangwaga no gushakisha uko bamera neza. Mu 1985 yinjiye mu mutwe w'inyeshyamba wa NRA, National Resistance Army, wayoborwaga na Yoweri Kaguta Museveni. Nk'uko byatangajwe na General James Kabarebe, uwigeze kuba minisitiri w'ingabo w'u Rwanda, Kayumba yinjiye muri uyu mutwe mu gihe yari ari gushaka ibyangombwa ngo ajye gushaka amaramuko muri Afurika y'Epfo. Icyakora abonye ko NRA igiye gufata ubutegetsi, yabonye ko hashobora kuzabonekamo amahirwe y'ubuyobozi, yiyemeza kuguma muri Uganda. Mu 1986 NRA imaze gufata ubutegetsi mu Bugande, Kayumba yahawe umwanya w'ubuyobozi mu majyaruguru y'icyo gihugu. Aha niho amateka y'igisirikare yatangiye gushinga imizi. Akoresha amafaranga n'amayeri mu kuzamuka mu ntera, mu gihe bagenzi be bo bari bahugiye mu gutegura urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ariko hari igice cy'iyi nkuru abantu benshi batazi: uko Kayumba yaje kumenyana n'uwari kuzaba perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Amateka agaragaza ko mu gihe yiteguraga gukora ubukwe, Kayumba yashakishije uko yatumira umusirikare mukuru, maze asaba Paul Kagame kumuvugira ijambo. Nubwo mbere batari baziranye cyangwa ngo babe barabanye, uko gushaka kwihuza n'abantu bakomeye byarambaye igihe kirekire. Urugamba rwo kubohora u Rwanda rwa RPA, Rwandan Patriotic Army, rutangiye mu 1990. Nyuma y'ibyumweru 2 gusa rwacitsemo icyuho gikomeye. Ubwo Paul Kagame yazaga kuyobora urugamba, yahaye Kayumba Nyamwasa icyizere, amugira umukuru w'iperereza kuko hari abasirikare bake cyane bari bajijutse. Uyu mwanya hamwe n'amashuri ye y'amategeko byamufunguriye amarembo abamwe mu basirikare bakomeye. Hagati y'1998 n'2002 yagizwe umugaba w'ingabo z'u Rwanda, abageze ku gasongero k'igisirikare. Aha niho amateka yafashe indi ntera. Nubwo Kayumba yarageze mu myanya yo hejuru, imyitwarire ye mu gisirikare imbere yatangiye kwibazwaho, nk'uko amateka mbarirano ya bamwe mu basirikare bakuru abigaragaza. Harimo inyandiko n'ubuhamya bwa General James Kabarebe. Mu gihe cy'urugamba rutoroshye rw'1990 n'1991, Kayumba yagaragaje ubwoba budasanzwe. Mu nama mu kwakira mu 1990 yasabye ko urugamba ruhagarikwa bagasubira mu Bugande, ndetse ngo yagendaga agaragara mu bihe by'umutuzo gusa, imirwano yakomera agashakisha uko yikura ku murongo w'imbere w'urugamba.
intambara irangiye mu 1994 amakimbirane yatangiye kugaragara. Mu gihe igihugu cyari mu bibazo bikomeye, Kayumba yashinjwe kwikubira, gushakisha imitungo ayishakira, kugura amasambu manini cyane mu karere ka Nyagatare n'izindi nzu, ashyira inyungu z'imbere y'izi gihugu. Ibi byatumye asimburwa ku mwanya w'umugaba w'ingabo, maze muri 2004 agirwa ambasaderi mu Buhinde. Nubwo yasaga n'uhawe undi mwanya w'icyubahiro, uyu wari umwanya wamuzanaga mu rwego rwa diplomasi, ukamukura mu bya gisirikare mu buryo butaziguye. Icyakora ikibazo gikomeye cyari kitarasubizwa, kuki byarangiye ahunze kandi akaba umwanzi ukomeye w'igihugu. Kugira ngo dusubize iki kibazo, tugomba kureba impande zombi dukoresheje ukuri kugaragara. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, Kayumba yari atangiye gukorwaho iperereza ku byaha by'ubugizi bwa nabi, gukora amatsinda atemewe mu gisirikare n'ubugambanyi. Ubuhamya bugaragaza ko yagiye agirana ibiganiro n'imitwe ikorera hanze ndetse akitabira imyitozo hanze y'igihugu nta ruhushya rw'umugaba mukuru w'ikirenga. Leta yabonaga Kayumba nk'umuntu w'indashima n'umuhemu, wazamutse ku bw'amahirwe n'icyizere yagiriwe, ariko akabipfusha ubusa kubera kwikunda no gushaka icyubahiro, yigwizaho imitungo. Ku rundi ruhande, Kayumba Nyamwasa akigera mu buhungiro muri Afurika y'Epfo muri 2010 yahise atangira kwibasira leta y'u Rwanda. Yashinje ubutegetsi kuba inyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana. Ariko se kuki yategereje guhunga no gushyirwaho ibyaha kugira ngo atangaze ibi? Ibi nabyo byatumye benshi mu basesenguzi babona ko amagambo ye ari ay'umuntu washakaga kwikingira ibyaha yaregwaga, kuko mu myaka yose yamaze ari umugaba w'ingabo n'umukuru w'iperereza atigeze atobora ngo avuge ibyo birego. Amateka ya Kayumba Nyamwasa asiga isomo rikomeye ku gisirikare cy'u Rwanda na politiki y'akarere. Ku nararibonye z'amateka y'u Rwanda, uyu mugabo afatwa nk'urugero rw'icyo inyungu z'umuntu ku giti cye zishobora kwangiza mu nzego zikomeye z'umutekano. Inkuru yagize ingaruka zikomeye kuri diplomasi y'u Rwanda. Nyuma y'iraswa rye ryamukomerekeje bikomeye muri Afurika y'Epfo muri 2010, igikorwa u Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma ko ntaho ruhuriye nacyo. Umubano hagati ya Kigali na Pretoria wajemo igitotsi gikomeye. Nanone kandi imikoranire ye bya hafi n'inzego zimwe z'Ubugande byazamuye umwuka mubi mu karere k'ibiyaga bigari, bihungabanya umutekano w'imipaka. Ariko ibyo byari intangiriro y'ikindi kibazo gikomeye. Umusirikare yarahunze, ariko se byarangiye bite? Mu mwaka wa 2010 urukiko rwa gisirikare mu Rwanda rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha bwasabiye Kayumba Nyamwasa igifungo cya burundu. Urukiko rwamukatiye imyaka 23 y'igifungo, anamburwa impeta zose za gisirikare nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo ubwicanyi n'ubugambanyi bwo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu buhungiro bwe muri Afurika y'Epfo ntiyicaye ubusa. Kayumba yashinze umutwe wa RNC, Rwanda National Congress, umutwe waje gushyirwa mu rwego rw'imitwe y'iterabwoba. Ibimenyetso byagiye bigaragaza ko uyu mutwe wihuje n'indi mitwe yitwaje intwaro irwanya u Rwanda irimo FDLR, P5, FLN n'indi. Ibigaragaza neza uguhinduka kwe kuva ku muntu wubakaga igihugu akaba umuntu ushaka kugisenya yifashishije intwaro. Reka dusoze iyi nkuru dusubira ku kibazo twibajije mu ntangiriro. Uku niko umusirikare mukuru wari ufite amashuri n'icyizere cy'ubuyobozi yaje kwisama yasandaye kubera kamere y'ubwikunde, ubwoba ku rugamba n'umururumba w'imitungo n'ubutegetsi. Kayumba Nyamwasa yashyizwe mu myanya ikomeye byo kumuha amahirwe no kwihanganira intege nke ze hubakwa igisirikare kimwe, ariko nk'uko bagenzi be babigaragaza yananiwe gutsinda kamere yo kutanyurwa no guhemuka. Ese amateka y'uyu mujenerali wambuye impeta ze ni inkuru y'isanganya ya politiki y'akarere cyangwa ni isomo rikomeye ku nzego z'umutekano uko nta muntu n'umwe usumba igihugu n'ikinyabupfura? Kabone niyo yaba ageze ku ntera ikomeye ite. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiye iyi documentary itari ndende. Niba igushimishije kora subscribe kandi usangiza abandi ibitekerezo byawe ahabugenewe.
niba ushaka ko tuzakomeza tukugezaho amakuru nk'aya dugitekerezaho hasi muri comment section down below, utubwira uti mujye mukomeza mutugezeho ubusesenguzi documentaire nk'izi, dukomeze tubagezeho amwe mu makuru cyangwa documentaire amateka ya bamwe basirikare bakuru b'u Rwanda, yaba babaye ibigarasha nka Kayumba Nyamwasa ndetse n'abandi bakomeye cyane bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye cyane uri uw'agaciro.